Ngubani ucommente lo? Simbaba, umuntu ozibulala ngazo. Sanibona no. Batsho kulezana. Wafike zikuya. Kana sona kusikala nenyoka kabe kwenze njani? Okay. Sila semasini. Semasini. La khona sibhalele ngoma usitshela ukuthi batho kunokhunya ekwenzeka kwa la ekhaya engase right bathi umnaka wabo ngathi uthakile ukuthi unabo Watermeisie nenyoka ke sifuna ukubona iWatermeisie kade sayigcina ngifuna uyibona iWatermeisie or nenyoka sikhambile asikhambi sodwa sikhamba nogogo ugogo sibona ukuthi enje kumele ukuthi ugogo akhe yazosihlathululela sihelebhe ngoba ezinye ziyafuna abonyana sinandre sithi tsokitsokhe sikhona ukuthola asingeneni ngicabanga ukuthi siphethe abokhaba sifasa sitshwayela ukuthi iqiniso na inyoka ukhulume ngenyoka kodwa sanibonani njani ayikho hey uthi msala kancane uthi ngavela oh wena uvela isavela ivoice iphela okay akunakinga ngivela ivoice sakuchaza yeah no akunakinga abantu into ayithwele kwenziwa kakhulu uthi uthi ngizuzo phethethezi ingo Watermeisie bayithethe kuphi ngizuza lowo mbuzo phasasizihlela ke mara nayibona nina straight ngamehlo uyayibona kuphi mara wazi njani ukuthi no ukuthi sizimsola ukuthi une something ukuthi wangithuka yeah the 8 ngopha namazinyo alizwa wathi the 8 ngopha namazinyo ayisingombizela abaphoyisa ngisho ubandela wathi babotshwa ambizela abaphoyisa enza uphoyisa ithu yeah ne amthola lentazana awatshela sikhodi ngithatha ngisabini ngizana masola tshela straight emehlweni njengoba ngikhuluma naye nje atshela amaphoyisa ngitshela wena ngithi angikusabo wena biza masola hayi wena kulasambona khona ukuthi no lo khona ngapha sisadala ebantwana ngidala igugulu sekhethelele hlala noni lungaka ubani igama lakhe uChris okay 45 years una 45 yeah mandela banikile mhlaba RDP ngokuthola la sisekhaya la ngaphuta kwami la lokutana bese kubuzo sithi ekhaya lethu phela baba boshwe kwakhulisa wabula mama zangaboshwe so right is a 2 years old sangihlangana sisuye ekhaya lesikhiza ngezibhaka baba wami ansusa ngempama yebo wasikhipha ngempama wabula mama mina bafika lapho ekhaya bathuta yena ukuthi dansazohlala waphuma okay kana nalapho isizithala yiyo yeah C4 ngimi first born sokudana sokudana sebayile last born yeah okay yeah sahlala C4 wathoma nje ngoba era nje umuntu ohlaza nyana yabona saye uyaforce ukuthi siphume lapha sakhithi samshiyana nasimshiyana lokugijima legama rafiki kusinye isihogo somuntu labo ayaganga vele bazwana baphethe yonke inhlobo yenyoka lapha isilwane ingozi ngiyakuzwa ukuthi waphethe sonke isilwane yebo mara wena ubone njani sesi ubona uzobona njani kuloyi uzobona njani kuloyi wena why uthi ubone inhlobo right ke thina yabona labafundisi labo e-channel 340 yeah abokuthanja laba nabantwana sayi bebeze la kamhlanga yeah ngayibo acela iwani online akaze ekhaya ngempilo ngesosawa nangomfasi ngibiza ngegama bathi uPopino uyamazi athi uPopino ngamani mama athi unenkulu inyoka athi unenkulu inyoka ngathi inyoka engathi ngathi hari inyoka iWatermeisie hey Vele Watermeisie sazi lehlala ngemanzini angazi yehlala ngemanzini asho bathaka ngayo iWatermeisie inyoka or iWatermeisie akusinomlamo unomlambo yiyo inyoka yini inyoka thina sazi angisho basachazela gogo ukuthi bapheke ngenyoka enjani le iWatermeisie kosachaza ukuthi le abamtshele yona ukuthi uthake ngayo ngenjani inyoka iWatermeisie iWatermeisie emanzini le phepha izini bese mina gogo ngibawubuza lana
njengoba wena athe basho kune-veterinary la ikhenu yini ama-symptoms wabonile ukuthi la ikhenu what it was on Saturday, I was weekend off. Ngivula ama-clinic ekuseni. Uma-taxi, le taxi la ngiyana. Singiyala. Isimaxanyana iteksi akhona. Uhlika isangoma, isibheke singakawe. Udlulile uphelele. Ne? Kama nendoda. Indoda ayigcwele private. So-ke le ndoda ngiyenikeze umama umthwalo awubeke phansi uyathutheleza ubeka phansi more than 5 like you speak once bathathe umthwalo le ngane stop nonsense lapha bangena chuthi bahlale beza la masingekho ngoba bajump igate encane bakule nkulu uvula lo yena lesangoma legate yena yazivulela yavula bangena kwethu bashintshale lapha bangena baya straight la bazi khona ukuthi baya kuphi so baphuma so bangena ngathi bahlala khona intombazana uphuma lo mfana wale ntombazana uyothatha imithwalo wayi-2000 umfana yaziyaphelela waphuma lo mfana wavale umnyango sebona hloko vale umnyango adonsa isitulo lapha ekishini yagcina hlala vale umnyango ngenibenzekanayo sebayidiriphala lapha indoda isangoma iwele intombazana okumele baka-past 4 to 5 ntambama ya wakhala uvule bebenzani imithwalo le yasala ngapha angikwaleli mina gogo ngikubuza ukuthi ama-symptoms obona ngawo ukuthi kunenyoka lakhaya ubone ngani because yabona ungathi umuntu uyaloya ne yazi ukuthi i-case leyo yokuthi umuntu uyaloya ungakaboni next so ngifuna ukwazi ukuthi yini oyibonile ukuthi kunenyoka la right nalezinye izinto ezigujelweko hayi kusikhombise yazi it's a problem mama it's a problem angazi ngiyajabula ngokuthi ngibona understand ukuthi phakathi khona ukhona ngasikhambe siyabona sesike zasonke size nogogo What you say is after I set up my cases, I'm saying within 3 months, the very same day, you slap a court. One day for those who use one liter. Because it could be traveling, and it's a 2 years now. Now it's a weakness when you come to for the transport. So near in the office, you come another phone. Can I knives are so? They're told. Yazi ngabathola sesitubhini lapha ngisaya mina kwi-office uza ngapha siyaphambana maye first uza phezulu kwami bathe ngamdede uza phezulu kwami go wangichula ukhula mali butaka khona intombazana le khona lapha ecourt same day silapha nge-5 it was on May nge-5 ngeMay not penny court bayipostponela kwenye inyanga ne then bangeza iform lelo njengoba ngichazile wangichula basangitshela ukuthi ungazinto ezisnash within 3 months ngomchula wona very simple khona lapha ecourt nazi imesayensi leyo bafastela waphulile akawalungisa yabona lento lezi inhlabathi lo yabona lo mhlabathi nalo ufana inhlabathi lo uthethwe Samuel lo uthole ngapha ngapha ngemuva la ngaphandle okay nasigubha ke sathola nayo benigubha phela ngesihlali singezinto zigujela umuntu nani ukuthi amgubhele ngizomunye ubaba la bekalungise uyobeka plastera naye uyagulisa ukuthi izandla nazi umuntu wesintu usebenza ngabantu le ngilethele lawo libulalako le ngini le angazi buza wena gogo zongichasela ke sibone ezinye le jojo nasho yabona ikhiwe le jojo le mara ya mara bazuto sakithi bese la kwenzani uthela amanzi umthela amanzi ukuthi uphijojo mara amanzi wokuvuyela kithi noma ijojo ngeke uzisebenzise nayo ibeke lapha ivulela ijojo amanzi ageleze ubusuku bonke lapha yabona amanzi phasi khona la naku la okay Mana masofa ngani wenze ngani lahlala ngakhona ngowesithu masofa lawo bona izinto bayidana njani bona igagamo kenjani bona kanjani beka sona okay